قالوا ما كان ربي تاتي اسنها مرتس وان اسياچ سن قفامتي هدو جرامي هدو قبدني ربي قوقا اسن كسر تسن اسن رها بكس وان عيسى اسن دوركسن كويت بردلبسي قد حقوقت ابدي متسك ابتسن هم بك ربي دواء امامي ربي دواس ربي ستهانا وسو وان غرانكي درعي وان غرانكي هو برجيتي هركان قبتي ربي قبري سنغالشي وانا امام وياتك ارغدا جتي هيدته هم نكيتي في الابدسن هم ربيتين ربي سي حق ابسيس بكميل لك يا لي جچود ابي سر ربي رسي هذا تبع البهود الدبيرهم ده هذا هوي هذا ما ابدي غنر راتي مش اتيت ما قدبي تصل ربي الفوق برسي هباس كيس ربي قوم كيس الايمان هاغوت متى كيس ربي بكم سان هاغوت حتى في قبلوا يتسنت جلوتي سنت ربي بركه هاروب بركه ربي سنت هاروب علمو اسن ارغتن علمو اسلامي هفورتين بافت ربي هتاسس علما اتنا هركا جلتا تري وي قران جهنم تاجتي صداتي ربي قران جهنميتي ورق اور جهنم الرانا بيت ربي هتاسس علما ور ارغچو دين ورقي ربي سرها ياس عالم الدنيا عالم نغوت الرادو ربي سرها باس رمضان بانت تصدلش نفسي يا قلبي سكينة يا زنة أدماسي يا رحمة ليلي يا قلبي لا يوزي نفسي ستازقب دقفي مركوزي أهلا رمضان أهلا رمضان ለመጪው ረመዳን በተዋቡ መጅሊሶች እንዲሁም በአዳዲስ ዲዛይኖች ቤቱን ማስዋብ ከፈለጉ ወደኛ ስልኮች ይደውሉልን። حياة ديننا عطاء والكون من ضياء يستلهم الصفاء ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم በራሳችን ወርክሾፕ ልምዱ ያላቸው ባለሙያዎች ሰርተን ቤቱን እናደርሳለን። ለማዘዝ ከታች ባለው ስልክ ይደውሉልን። ከሐሜት ጀርባ አጠገቡ ምን አለ? አንድ ሰው አንድን ሰው ሲያማከው ውስጡ ሌላ በሽታ አለ። ምንድነው? እስቲ ማን ነው የሚነግረኝ? ምቀኝነት አለ። የሚያማሰው እኮ ምቀኝነት ስላለው። አላህ ደግሞ ምን አለ? አም يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله እኔ ባከፋፈልኩት ርዝቅ ነው እንዴ እናንተ የምትመቀኛኙት አለ። ስለዚህ ከማን ጋር የተጣለው? ከአላህ ጋር። አከፋፋይ አላህ ነው። አንተ የተሰጠ ድርሻ ካለ ለሚገባው አካል ማከፋፈል ነው ካንተ የሚጠበቀው። ስለዚህ አላህ ለተለያየ ባሪያ የፈለገው ሊሰጥ ይችላል። ላመነው ላላመነው፣ ላመፀው ላላመፀው፣ ሁሉም እየሮጠ ለመቅመስ አዮ አስተነፈሰ ኢስላም። አላየም ረመዳን ሚሊዮነሩም ኩሽሽ ብሎ ሚኒስትሩም ኩሽሽ መስጊድ ላይ ሁሉንም እኩል አድርጎ ርቦት። ይሄ ነው የእስልምና ጸጋችን። ስለዚህ በወንድሞቻችን ላይ ማግኘት ወላሂ ተደሰት። ድንገት ስለምቀኝነት ሳስጠነቅቅም አላህም የሰጣቸው ወንድሞች ካለ ስጥ። ዱንያ ካለ ነገር መስጠት ነው። ሰፈር ሱጋ እኮ አንተ ማቆም አቅቶት አይደለም። አላህ ፈተናን የሆነብህ ስጥ። አንተ ያልሰጠው ማንም አይሰጥም። አንተ ያልዘረጋው ማንም አይዘረጋው። ገና እንደሞትክ መጀመሪያ ሞባይል ይወሰድብሃል።
በመቀጠል ቡኮቹን ተሯሩጦ ሰዎች ይይዙታል። ሄዶ ደግሞ ቤተሰብ ቶሎ ይሮጥና ብሎክ ያስደርገዋል። ማንም እንዳይንቀሳቀስ የፍርድ ቤት ጉዳይ አለው ተብሎ። የትኛው ቤተሰብ ነው እስካሁን አባታችን 20 ሚሊዮን ብር 30 ሚሊዮን ብር ጥሎልን ሄደዋል? እስቲ ጉድጓዱን ቆፍርለት። እስቲ ገጠር ላይ እንኳን አንድ መስጊድ እናሰራለት። የትኛው ቤት ነው ያገኘው? የለም ባለሙያዎች ሰርተን ቤቱን እናርሳለን። ለማዘዝ ከታች ባለው ስልክ ይደውሉልን።